Malakathiang ji bentio because Roy metodi mabalara we kaji bentio kateka point nita very important to Roy Gatkuoth minyam awadi didi nani kwen I think message ni problem ideal titwaka unity state ka bentiu yakala ka shoyin shu kaman ka bentiu ka shu gad ka kamni ka kwen ka nan yel aman bentio ka juas titika man bentio ti jekeken ray bentio so dida men lada jeo ma bentio te ka kwar ma bentio te ka kwar nguto to twoke so MSN didinan did mawe ka kwar bentio atu naka governor we ka commissioner nidial odi I garato de methie o bentio mate kwar te katen angu shuj men bentio angu shuj gad bentio ka juba o yen ngani bentio ni mari ka de mari yore dier ngora ka fa lojun ka lane bum kodi min lanen di enyen bi doran ka bentiu beja abe kafnia min ya me gor ba address one gor ba ben beji bentiu dial ma jin shek bentiu jin nya bentiu jin wer bentiu wer wula kana wer nyal jin diet bentiu diet wula kana diet she jin kwar bentiu gore be nyo june o enyen bentiu fonde take a case my alef I ke Europe to inshallah Sweden en case mo e case ma tako loda sin boske gwandana Dr. James Kwong ni rew en jarami tin yamda amigja bi case mo ya to ken ke korun te jendara wi 25 years stay away ke money di en case mo ye shop kaneti konti yanga je ken o ton jibentio tane ke case momo case just ma ya na ka block 5A so case mo te dor inshallah Sweden ka court la ke jesin shale Stockholm court en court mo ai tena lada sin odi men mafi ba no ya no ne jibentio ba kwa te konte ya ngangar men mafi ba jibentio ba justice ba kamke so mi ba balar na kwar bentio ne tu na ka governor e we na ka commissioner ni dial e we na ka kwar sheni e we na ka kwar man o yen nyaye tim je o kontane ke case mate ka Sweden ka gola biya wijun be reten e on case mo I go rekondial yimo connect kon ti ku fight ko bi case mo ti woka court na shiang ti lanka to lakin gora biya ben e odi bane rodan mar kondial bane no mo bane ti jina o ngaine kondial o te ke case ma wenen ka dor inshallah Sweden ka Stockholm court shale lundin oil trial so no more I buy but jeo please we don't jina ko nyana case mo e case ma didalong ko case ma e shwanda na o ba did de je dia te konta ya le kon ba shwong bana shwong mo ba baneje so eno mo I go ra bi kwardial bi kete jina o kon tane ke case ko go ra bi jawdun mani gwarun be shub wish inshallah Sweden o I ne me tetin so ne la lora gwandan na Dr. James Kwong ni rew lawyer ta lawyer ma dide long o ke runta jendara wi die ke give up ke kana gwandan na marum let honorable Matthew Matiang dang ke kene ite detention abum to talk god bentio to ya la ken o to ba no ya na ba jibentio ba ka bil kam shondien so bianete to enyo biya ka moya bom ka bi jawdun ba be joye o konji bentio tane ke case dor inshallah Sweden so in case when our expectation of corona bemo ke donc the case ruling they lat mo auto mo na pass well and good ke mo kan ba bana ngon mo na tin because na mema ya le record min dong anyo odi enyen company inshallah lundin oil anyo ye assets ke ya ka dor mashallah Norway and or mashallah Norway yeah 98% assets kwa keta 98 ya kwa kodi mo kon mo ne kese me wane o win benet beti shuong ma ba kam kon
besi liota bala na compensation again. So you Nueri bentio dial titeka Norway o kon tina jina kabina shub kaye odi bana deal wo share ka bana dor deal la odi enje Norway e company mishala aker BP ya 98% shares ya ko dor inshallah ka company inshallah lundin ay ka ya la re eken ji Norway o tu ka human right procedures ka follow ken. So take a wrong side kabana ke jil ko min mafi ba dwera mo me alarken. They have also inherited the problems that Lundin have with the people of Bentiu. So we are fighting for justice, we are not fighting for charity. So this is a reminder ke ye odi min mafi tane ke larma dong odi bana rodan nyowo bana akirpipi bana nyo nyuzo be dwera ye nelar ai koma ye profit ndung Lundin ye inherit, then that means ye also problems te alara Lundin ba ye ke inherit. So enjen wiana mo gor be Bentiu dial be kete jina o kontane ke case mo case ma didelong ka is one of the largest case ma janya long history of Sweden o enjen case mo case mo bumalong. So yan bi palne na itikon kulete urasin gor ko jawdun dial en Bentiu bana shonga bum o bi case mo bana tade bana egushedi ka bana chal kel ke je amin dongo ne yugwa benba o si ya kwar di alter kwar Bentiu kula commissioner we need because I believe tanake 7 commissioners plus the governor, that make it total of 8. So gorkoba o at least biateke gwal but take lands the balero location in each counties gore each counties but take allocation of the land maba kweng awano so that bilana mo Bella Mobatus like youth center. Bella youth center ka each counties ka unity state. So we are not take county commissioner please it's a call o anywhere every county where allocate ka muna mo bashola youth center. Bella moon youth Bentiu o ba lele bin mo yimo ladun lakini it's a call odi moye youth Bentiu in each county biaka moshke ping mo ping dien o ba la nanguken no mo elada kon youth. So it's a call please I moye ko ke ping in each counties ka one of the biggest ping member ko go along did along gor ko be did along nika gor ko be did along Ruey Bentiu. So Ruey Bentiu ka town I dem ko yen kwaro moshe ko kaping me did along Ruey Bentiu ba allocate ba sholo youth center. So we are going to have a total of 8 centers, the 7 counties plus the headquarter office. So gorko all those 8 places lands back allocate Lanyin youth center ka Bentiu. So neme tie ka lar ka request and ka gor ka bina big commissioner ni dial big alert in a boom or be all those lands back allocate because tako ka plan ma de youth centers ka Bentiu keleu deke realaka tuwa de ba tuwa ne teke ne to wana ne ken wana inyale li loje te inyale le du ne to wan yanga tek se ken ne to wan rake ati ngutet ka loj nyalel I think wintet ka loja ya tanki and ya inen already take a cleaning malarke kan cleaning ya bipe kami itwa wale cleaning we mani kwarwesh. So baba jona ya otiaje na baya foreka etang wanta bitwa ko baya foreka maya foreka la pari enyo bitang na bitang wan bikatwo. So baba jona ya bi foreka ya bi foreka ati timbe ken tibitwo ko enyen 2026 yana bishop maketang wan ke kadol ka 2025. So take atang wan to bidol ka 2025 tiajina ka reala roduna ka eji ya mam ke tibitwo ka eji ya mam tibeben enyo one metoda me bolar kishon moyen god man shil kwana we
take a god, take a ureme, take a god down bardak, ke ureme take a god darrow. And wouldn't take a god darrow, Mayika wo, a walk a cour. Kelka wouldn't take a god darrow. So go wouldn't take a god down bardak and wouldn't take a god darrow, a wooden adi and tabatia. Ray cour. Nana, I believe, wouldn't take a god darrow, batiam, a wouldn't take a god down bardak. And we'll let another one. Lada Jaone. Nyana Rodana Shar. Wandun. Come up to. And yan be a ya, but a jet yal to deben raidun, biaka gang. Ko biata tin ka wandun ka bijodun ba one yam. So, lakin mo we agurno biala na idareo. A raiduelo, ke bilaram kel. Biangasha o jow do tila wian mabawotin, katila mo bilung eleni. So, kanga, I, ngen, joye, gua, yetiak. Kakon, yan bayamam. Kajiyamam. Ejiyamam aduar. Enyo, bentiu, ador, momodor nuara. Bentiu, ador, momoman nuara. So, bentiu nyanwa, anyay dial jay ka bentiu. Majay ne dial ka bentiu, then big gosh dial, big tuodian, be tuaka bentiu. So, matila to go to tuaka bentiu, tila to go to be to a guamadon. Ko jiran, ide konji and no, ibi koryang na jin. Huh? Ibi koryang, naramati door, kajiramiti shang. Ko isha shang bu kontu guamadon, makato shang. Yahweh, east west home is the best. So, ma bentiu, enyan dol, me dafka nuori dialtin, kanya na jay nuori dialtin. So, gosh tang one, I show la kwar bentiu dialo, obi jinuwa Sudan bagwa, obi ray nuora kelio bagwa, betuaka bentiu. Ko musuli edun na mo, kuya etiradun. Banyo kalaria I take a kurintuo, ke kurinyin kanana shiankarun, ke gad bentiu, I nyoya kuintiradun, especially Commissioner Minjidit, dung lera, kene, Commissioner Leni, please. When a man, so kanga I can't talk to Baba Lanato, Baba Jonah I, Iguaya shop, Iguaya tia jena, quepolene, angan Christian Kayalar Kalwa Kododi, tia jena Nashia, Kojan Queshkaja Garan Bebenane. Young Garan point the Bebenane. So I will tia jena. Kojan garan binde bebenire kwel. So, ka kurshini, ngas ko jeo, binati jina men mafi, ko ben garan bebenire kwel, bebentira ramalar lar. So, ka ben ba, ko garan mashale garan, so ben kuara garan ba. Yatia, kama binde ya ibilalar anay. Lakin aji ya nga jor. Aji ya bigara. Baba ga. Bay ga jo bab. Tinire ilwa, kel, kenaiti bengatin. So biati kamal, enkenti baba la riento, buko de fus, ka, nyaye timo, kesinti ka, Sweden e kes mo bumelong. A kwar dial, a jibentio dial, a wuju na te jina. Konaiti wan maybe danga no, mitina gwa me ina rodian bar, mataka gwa me, every day taka ke duali, biya yen and beteke video nita la kwa share, and video nita to, kenyin nyin kesa dung betia wa mo so mitagwa me kel ke gari tikong and then tako lada min mafio every minute any duomade na medega tako lada tin kede 25 ba kenyan fire bigani rabo beroda nyoso milare ne dia take tako ina nin kodi bi kesa mo dung betia min mafi by justice ba kam jibetia because dundan a charity dundan we are fighting for justice ya kon la remajia kon emin mafi me je ala kon ba dil shwal kon. Thank you so much. Biati kamal amal te rainura amal te kajine wa Sudan ramalatje e awe jine wa Sudan ye weide jine wa Sudan e weidan. Thank you.